contract ikiuma nigetha thirikari nene tunayo ni irenda gwitetera kuma kuri mabunge ni besha koguo power no marauga horo wa power they know ni horo wa deals ni commercial it's a commercial ni maundu commercial tukote namo Charles Wambugu turaga kutondu ongire woka haha maita maingi tongere gucenjia bururi na njira nene niguo bwana no tutiri acerere turuga atiriri tuticereirwo ongirora twina mwaka umwe na mieri iganona koguo turuga ati twina time Kenyans magitikira mauge to proposal ito ni by the end of this April tugioto tuiganitie 1 million signatures de twino turaria ndikikore iroto egikoro iri reality ati by end of April no tuhote gutwara signatures thini wa ABC na tukauga atiri bwana Kamau nigetha Kenyans mamenye tuticereirwo ici reforms tura advocate the moment twatwara signatures to the IBC the next phase of action adu mesi yasa ine marauga ni 2 term 1 term itu turuga atiriri turende gucoka gwikira pressure he thirikari na ucio niguo ugakorwo uri mwito witu after April twakinya 1 million signature amanya tu April yes by the end of the April twakinya 1 million signature ni twaje gwikira pressure hindi andu mugaga no reform no elections no twende Kenya tucoke hau twirane before elections we need reforms before elections we need reforms nigetha riri bunge igituika constituted kana thirikari igiuka mu Kenya amenye atiriri ni ndirari rai na thirikari kana na president atugaire kana atuhe farafara ni ndirari rai na governor wako maundu maria mabangite maikare thi na mundu tureta executive coordinator president nake ikuruke besha cia bururi ma priority ciakwa cituike met gutari kuga tupatie hii na hii. Asante. Thank you ni meshiria mashio bwana Charles Wambugu. Thank you. Reke to ikiria twacokere ne ngoro anake mwirorerire na mwikari wa bururi uyu ri nawe no rahutio ni maundu maya Wambugu araria ri maoni maku nawe mahana atia 2248 na namba ito SMS na mundu na yakawa ruta Joshua Mwangi wagireji no amehudire ndugathi kuraihu amutita guku kumagwo. Giki ukamenya dino kaithako ni dereva na to dereva yaku ni dereva yaku ndane dereva ya mugiri mwana ngatigongithia wona gisuha tutinoka gusuha gakurehera mugiri propa wana ke gukwira tiwendo ni muthenya wa Friday kwambiriria thaa 4 na nuthu cia tuko tugagutwara nginya gacobere ka mwago ni Joy wa Macharia na nie DJ Mark George Mkapre nani mwingine wewe tigesema ni netogie kariko wawa digwetaga baby yako. Oya, hiyo 1 bob imebaki kwa wallet. Usidharau, inaweza kukutoa kwa block mbaya. Sahi, unaweza take off na bob on JetX, Hydroplane, Comet Crush, Balloon and your favorite Kandege game. Tawala skies na as low as 1 bob. The more multiplier yako inapanda, the more bob yako inakuongezea do. Ingia shabiki.com, take off na bob on Crash Games na ukash out wins bigi. Play responsibly, not for persons under the age of 18. Hawira ninyi ndagagira muhuko. Niĩ nani mundu tararuta wira kiburi. Tutikuiguana nake. Wasa ndiramenya wewe ni kichwa ngumu sana na ndage kwira uu. Urithikagiririo na ndirakwira. Na ndeto icio ngai gucikinyirie nginya thoguo. Ni ndiri mundu wa utinda guku githoma thomera ni ona ndiri warurira rwanyu. Twe hamwe nginya hau. Reke ngure Wanjiku man off ni fati gukwira ma. Tondu ngikara uguo ugutuka mwana kiguta. Ndi mundu umwe na mawira macio ni maingi. Ti mawira uramenyerete na mbere ina tanoka kuikira thoguo.
Good, thank you muno. Ni twacokereria twina Charles Ndegwa kuna dawa enwe ndarigitwo ni dawa iri kogo kana ndugoka na cia mite na ringi tinjetekeria. Asante. Mwangi wa Githĩnji aranjĩra ngũria atiriri gatagati ka itura ria bunge na county which is more closer to Wajiko as a unit of governance kuringana nawe, yani najira nguhire gatagati ka governor na member of parliament mubunge no ukoragwo hakuhi na Wajiko? Ni governor. Tundu governor aratongoria thirikari. Governor ni thirikari. Governor niwe na resources. Mubunge tiga ni siasa ore cia tutwarire ri. Wira wa mubunge ni maundu matatu peke yake. Ni ku represent Wajiko thini wa bunge, the registration na oversight. Maundu macio mothe hatiri resources mubunge nacio. Koguo governor niwe no hotu wothe wa Wajiko. Okay. Mwaka uyu ungi ni mwaka wa githurano bwana wa Mbogo. Yes. Ona gutuika mundu weja ya Kenya no acirie githurano ni kia mwaka uyu. No amuno acirie ni kia next week. You are right. No ria ciaca igicacire. Na ndawa yothe ni ndamathikiriria tondu thikagiriria andu othe eri. No ngwire ucio ni areka wega kana ni areka uru. Ona ucio ngi no ngwire na no ngwire. Thaici kana kimia takimogwo githiru kira kirari iguru muno ni irumi. Sure. Na atongoria kuhuhania kurumana na gwitana ciugo we. Niguo. Githurano giki turathie mwaka uyu ngiri ngai atukinyerie ri tikio kia mbere Kenya. Niguo. Kwana thurano ona itari muciare ni njiragwo ni gwa thuranago ni ta dio munini jigwa ni mwarithagio raini andu a Kenya. Niguo. Kogo na giki gigoka na githie. Niguo. Na bururi otigwo. Yes. No ngirora ithurano nyingi cire hake guoya. Niguo. Andu majiri guthama. Andu marutanire mikana. Yani githurano kire ha mahathara meho we. Niguo. Na ta mwaka umwe thutha wa guthurana ukona bururi guti undu no inegene. Niguo. Muna meciria mariku ma kurehe dawa hindi ya githurano, mbere ya githurano, hindi ya githurano na thutha wa githurano. Niguo. Nigetha Kenya magathuranaga matari na guoya. Thank you. Ucio ni uhoro wa mabwana Kamau na Kenyans oko gwi kindu mena kio thaici ni uncertainty, matiri na uma ati githurano giki ni giako kiri peaceful. Matiri na uma ati furi witu ndukaigira kuria tumite. Leo ri kuna dawa ri hari undu umwe tu proposite na no twende a Kenya matunyite mbaru. Niki turoga maundu mamwe ngai tuteithie twike mbere ya githurano. Hari kindu tureta transitional cross. Ni kuga transitional cross turoga atiriri president uria we mamuraka-ini ri wakinya ni firingi ya huho ya campaign ri ithu tura propose akarekereria utongoria kuri u good arekereria utongoria ri tukauga chief justice akoya utongoria turauga atiriri temporary relief hindi no ya tondu githurano ni taituika. Exactly, ni tuika. Yes. Na president ri yes hi ni ara defend gitege yake. Sure. Kana ni kurekia reki. Exactly. Kogo akidefend ri gitire gukoro heno gwikarira kwa ihinda kabisa. Okay. Rĩu tukauga atĩ aikarire kwa ihinda tondu ũgwatire twina guo ri president ura defend giti ena powers ena instruments of power no ena mahinya mothe ma kibiraru no ena mahinya ma kibiraru na ndrona tweraga Kenyans atiri ai akaoneka ndio ndashiri ogwo niguo kuhana tweraga atiri ukiona ya mwenzio inanyorewa tia chako maji nituronire Tanzania ure korathire the incumbent president ure igitini akagwa ndagirekeria mamuraka turona ginya hindi ya campaign opposition ndirakorwo ino hoti aramegithio hoti mahahithirio muno aci na ginya risk cia guthima internet and everything influence
ya power. The same thing ira happen Uganda. Tuko ugatiriri Kenya ri mwenzetu tumeona amenyolewa. We are not exemption. Leo kuna dawa tuko ugatiriri tuhitukie watho. Wakinya ni hidi ya campaign. President akeherera gite agathie gwika campaign ta candidate ogyo wothe. Neyo ri ni kuri kona kindu gitwitaga fairness, level playing. 2, ndagikuru no hotu wa ku influence elections. Tondu ginya hinya wa thigari ndai no hotu ucio gutiri na power nayo ya ku control. Hinya ure turamutigirio ni umwe peke yake wa commander in chief of armed forces, hiyo peke yake. Na state house ni ya guikara. No harambe tukera CJ igira harambe house. Kumagia haha ginya president agatangatho, president elect atangatho nirio karekereria ki koguo ri hau Kenya no makoro mena matumaini ati gutiga kona kindu gitagwo interference ya elections, gutiga kona misuse of power. Nikyo turamera no tuko twina peaceful elections through changes cia mawatho. Okay. Yes. Yeah. Murenda kithi agacifao gaitweka. Exactly. Yes. Sedi no aitweka ya githurano ri. Abe ukireria gite muthuri kabisa. Tondo no urenda guikarira ringi. Yes. Yes. Muthi mukang'eng'ane na aria. Utari na mahinya maya na maya. You are right. Ogwe cia turwaga niki hedi ya ithurano. The power. Ni yarwagirwo. Andu marwagira power na Kenyans tukaigiririo thini ni bururi witu ni waigirire thini wa tribal o kafira. Andu mararuira mundu wao. Ni ndagicirio kafira ni urathirire 2022 riri gikuyu gia thura Ruto president na gikuyu aya amwe mathura Raila. Ona utweka kugo gotiku ati agekuyu niyo mari ukafira. You are right. No ni tondu turaria na ruthiomi rwa gikuyu. Exactly. Reketu ona tukiugo horo wa ukafira ri ithu turaria ruthiomi rwo tutiendetwo tondu na thutha wa kweheria wa guthura mu president utari mu gikuyu umuthi turetwo turi wa kafira. Koguo element ya tribal kaigi yukagira against us ni tondu wa uria tukiugaga wingi witu na uria tuhana geographical kire locations ishitu kuri turi riu nikyo rona mugi kuwe na threat nene muno. So tukiuga horo wa ukafira timuthiru na mukafira it is in reference to us. Utira andu angi mahitagwo bururi ni thu tuhitagwo muno. Utira andu angi mahitagwo koguo tukiuga horo wa ukafira turuga ni thu twitagwo wa kabira twike wega twike uru wakwa ithu turahitwo muhitagwo niki leke tuge no haria Ngai atuigire na kio gitu haria Ngai atuigite na kio kianya na kio gitu na sacrifice mwiko ni ameka sacrifices nyingi muno mwiko ni sacrifice te fururi no ni mundu angirutira muno ona gutari na maundu arenda tundu kurohe kindu mwiko yari magira ni thayo mwiko akorwo agicaria thayo na kihoto na indo icio nicio citumite atuike thu ya andu ingi aku nikigiki uracaria haya taturatirire to tigitire kanini turekie ni twari na igeria ria muthemba uyu wanyu rietagwo BBI. Exactly. Ni turia yathire nigetha igeria riri anyu ritikagere gacira takaure hihi mwigiteire atia kana mura rigitira atia nigetha ritweke ria gukinyanira tondu watwira gwikinya mucho wa mweri umurenda kura milioni 1 ti kura signature milioni 1 na ciga kinya kwanyu atia niguo cio ni ciuria ta ithatu hamwe niguo thini waku na dawa ni tuthondekete kindu giretwo website nigetha tuhote gukinyaniria maundu maya waingira thini wa Google kana wa Facebook wandika ritwa kuna dawa ni ugukora kindu kiretwo form ya kuna dawa thini wa form iyo ri turugirire tondu wa time iri hana maundu maitu mothe tumeke online koguo kuihuria signature ni online tugucieka through online koguo
that is the first step to take it ya ku make sure ni to realize this process. Okay. Atuajira website yetu ireto kuna dawa initiative. Okay, kuna dawa initiative. Yes. Na ugethie kuria mundu agegugune ukukora horo ucio hawa. Exactly. Ukukora the draft itself ndukota kumithomera hau. Unaenda kume download nduko download kuma hau. Na still hau ni uturoga ni ugusainira. Na still uteithio uri ungikorwo inaguo ni ugutuhera hau uguo. Naguo. Form hihi erori ya ciuria ta iriko. Form ya kuihuria eroria maundu manini muno. The county tondu riu IBC endaga ukorwo no nginya ukorwo registered voter. Koguo no nginya uheane county yaku, uheane constituency yaku, uheane ward yaku na polling station iri ukoragwo. Maundu macio mothe nduguthi gucaririria. Wathi wa click ni gukuria county, igakurehera county, uga click county yaku, igakurehera constituency. Maundu macio mothe meho. Kinya polling station area wikagiria kura iri hau uguo urikirikaga uga select ukuga ni no. Naguo haya tukirekereria na namba cia kibandi. Naguo thengio tukirekereria he ndawa ngimuonete muge he bururi uyu burugutu kana ya cindano kana ona kana nigugethie thieta nigetha mathina maria magomeire andu aya makinye muico. He undu ngimurona murenda ku reform. Bwana Kamau ongirora thiini wa meandikithia maitu twina articles nyingi muno. Thiini wa draft ino kwina maundu ma human rights, kwina maundu ma auditor general, uria auditor general agitiga gukorwo ari mundu etagwo etagwo te whistleblower. Tundu auditor general kwa ari whistleblower. Koguo twina meandikithia make human rights, Kenya Human Rights Commission he powers still twandikithitie. Turu guronire anake moragwo gwakwo kwena abductions ni kiriga ginyo muthia mysteries. Gutiri mundu umuthi ungidia ku uncover maundu macio. Ni tuhete Kenya Human Rights prosecutional power. The same thing tukahe the Auditor General prosecutional power. Ogithi uthome mayandikithia maitu ni maruga maundu maria twinamo. Na still ni tuthiete tukauga thiini wa governor. Ugirora governors itu meandikithine hau twinamo. He kindu governors maimirwo ni thirikari nene. Ni keke maimirwo. Governors ni maimirwo kindu gitagwo administrative power. Tukauga atiriri ugirora county commissioner ni umakomena administrative power cia county. Ono ugirora thiini wa national celebration mundu uko na authority ni commissioner. Tukauga tucenjie maundu macio kindu gitagwo county security committee mundu wagi nugucia ni governor. Issue nicio ciracokeria governor mahinya make ma county nigetha hote ku execute uhoti uria hetwo ni muingi. Koguo tukauga governor acokerio uhoti wa gucia county security committee akwo niwe chair wayo. Number 2 tukauga ni gukoritwo kwena mathina maingi muno ma deputy governors matikoritwo mena responsibility. Then wa meandikithia maitu tukauga the deputy governors maheo responsibility ici cia coordination supervising and coordination of county functions. Ici ni cito mahete. Koguo twina meandikithia maingi muno maria me hau ni time tutari nayo. No meho maingi muno muno. Tuna ndeka igire turikie ukiuga gohoro ni murorete mukona hita bururi ukoragwo na atongoria aingi hita ma governors twina aingi muno MCs tatwina aingi abunge ni kugwetete uhoro wao. Yani warora atongoria ni muna tatu Kenya hihi na andu aingi na ndikinyiti utonga hau. Actually ongirora tari county ri tigani representation facial representation ni no ciendeke gukorwo ciri no tukauga ni tondu wa representation tondu county ri nicio ciokire guteithia bururi uyu ondu meyathe tukauga still no okay twakiuga atiriri andu ni ingi no turagiceria job creation katigwa no marethero mawira MCA mena wira wa uria mararuta kindu kiria to devolved unit twagini ni ku preserve cikari oro uguo nikio tukauga okay tuginyihia mabunge tondu yo matena wira muingi at least mabu itapungua. Number 2 ni turanyihitie ma PS
nigetha thirikari nene irekerie mahinya from 55 tukamacokia 25 so there are a lot of things that we have done through this draft. Good. Warora wa muicori Mukenya ni ahitirie andu aya athurire kuria bunge tondu twirire mathire toro na thirikari nene. Okay, kuringana na katiba na structure sisi tu iyo niyo system twinayo koguo until tucenjie the system ugo niguo gugwika mahitia macio maguthi na mbere na gucokerwo. Yeah, thank you bwana Wambogo. Ngwenda uge horo na wacoka kwanyu kuria Ndaragwa ukimangeithĩria muno na ningienda tumenya ni Ndaragwa hahaswa. Okay. Thank you, jokie ngatho muno kuri Inoro na bwana kama gucokeria ngatho na nuri ukaga kaingi. Thank you so much. Thank you so much. Ni tondu wa gutunyita ugeni ni ndu wa Ndaragwa andu hetagwo gwakungu cha upondo kuni kuo gwitu kuni kuo nyumite nego na ngirikiriria njire Kenyans maundu maya twina mo no nimekuhotekeka metikire matunyite baru metikire kuingira thini wa kuna dawa initiative masainde kuma rucio na niturera Kenyans niturera twina desire nene muno ya gucera matura-ini mweri umwe niturera tuko twina kindu kiretwo road shows na noko tutigukinya kuure matuteithiririe matuike ambassadors aitu mundu wothe wigwa ndeto no umuthi ni athie thini wa draft yo ni atuike ambassador wayo na twanjie gusign na nitugutofora turetikia by 2027 tuinuko twina maugaruruku maya mothe. Yeah, asante Ngai. Thank you so much dakena muno. Karibu sana no gugwita ringi na ringi. Yeah, tondu ni ndaigwa wina undu uroiga. Thank you so much. Asante Mr. Charles Wambogo kuma Ndaragwa Nyandarua County. Nderetio tukumekinya hau mwiroreri ne waigua rira njirire na ndawa ndemurire toka tuone ngwetereire iria cia ibuyu kumbe ni meciria andu marona haraihu njiro agirĩnjiũka mutwire horo wa Niko Kandi megũkorwo na Sophie Mugure Niko Kandi yakwa iha tondu na nie ndi nayo ona nduri nayo Niko Kandi tuko Kandi Niko Kandi tuko Kandi. Asante. Thank you. Titago kukumago. Thank you. Murata tukuona maya ni